hermana Filomena, chay hinata pone para ikamusyanka. De repente le para chay kamonga. Are, hermano, Teófilo, hinata pone para con mana y escala Jacob si cricamo. ¡Auxilio! 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 ¡Ya no parivache! ¡Auxilio! Pita chaca parixan, hermano Teófilo. Voy a ver. Ari ya kaparikamusyang Mario Mantasina kaparikamu ya kung hina kuska chahwamos minasyan. A ver zerkona doña Filomena. Tata Vicente sinachega, ay Tata Vicente ponari. Kagayang mayo jawpit kasi yako kopit. Zamaman tabikos pasayasang ayana pa muna. Yana para kamuna chay sachaman hapikos panyak ay sokita kusyan. Yana para kamuna cha hako. Manata yana pamsun mana kapanch lasun ni pitaps kancho. Yaku kuryente askat hamsangare. A ver wahyari kuna kama ari vecinos ta kay wasiwa kuna tintero wahyari na kama pay kuna ima inakos pahina orkumusong ari. Ya entonces wahyanare vecinos amuche yana pamsun che. Ima pasan, señora kaparikamusan, manda kaparikamusan, arima tatasan. A ver, loxenes haum. Ima pasan, pita ayudasun che. Ay vecinos hamori yana parisun kay Tata Vicente ta aparpas kayako kunan pay sokitakus pakasyan sacharama llamanta na sokitakusyan. Ako yana para kamuna intero chali. Imanata kuno yana pasun mana kapanch lasun ni pita. Hapiragos pa ukta hapiragos filaya yay kusuncha chay ma taripan kama. Ya, entonces yay kunalan. Mayo fuerte, ako kagaya, manasin awanta chivasuncho. Fuerte, corrishan pone ancha, fuerte pone corriente kaya koka. No, yana pasagis, no. May kunan changis niya chay Tata Vicente kama may kent charbonya. No, hapishani, yana pamis, hamushan. Ari pasa chimuichak, maki pasa chimuichak, enap charhamu kagaya gama, chemanta kaposa kapsuncha. Ay salvan chari urkumun kunan kasupan cambiamos char okashan uchid shanjan. Ay hermana Filomena, hay cosa trabajar poncha chasco entero cuerpo hinaya trabajar poncha salvar pamoncha kay Tata Vicente tapsari. Are hermano Teófilo, entero man chascas kaspagan, tu kuy matate son man roaitaga. Chari hermano, kang kakaparsanya. Ari hermana, kay programa siya kaya kong kanya. Diyos manta. Uy, ari ko na. Pokro na hinalya ka na. Alguien poncha hermano benigno, para mucho y fuerte para senjayota. Alguien pucha cacho hermano inocencia. Ari Tata Dios ka maitapone sa mincha shawancha kay paritawan ari kay para ikamusyang habitate ka cosa chaka kasyang. Are hermano benigno, may fuerte para ikusyang pero yaku as kasikurigamosyang. Ari sinchi para ikamusyang ay chay hina para muhteng ayako as ka chay kamu ari chay hina Tata Vicente tapos siya as kayako aparpas ka ari chay mga sachamanta. Happy ugoy taong pa isokita ko siya skari. Are, hinaps pero orkong guardia ko kumanda herman Teófilo herman dahil uminaw. To ko'y bisinos to wahilay ko kuita. Makilati ay kong guardia uflap unni ko kuita ang mandat salvaman ko. Chay marichas kata Jesucristo ka munang. No kanchakpe uksong ko niya kausanan chekta. Diyos tatamanta pa'y kamanyas ka. No kanchak to ko'y krees kunata wakay chananta. Uksongkola kananchekpa. Imaynata Dios tatawan, Dios churiwan uksongkola kanko. Ahinata. Chayray kunuwanchik kallpakunanchik uksongkola kananchekpa. Tukoy ni hermano kunawan. Chay kamachita juntashanchikcho?
Ahinata que tata Dios pastelkampe nin. Kay Evangelio San Juan chunka kanchis niot agapi uchchilaymanta hasta 15 chihlay kama. Chaymanta hisqumanta hasta chunka niok chihlay nintaon kama. Jesús chay tukuy imata parlaytawan hanaq pachata qhawarispan nerqa. Tatay ora chayamuña. Churikita hatunchay kantapis churiki hatunchasunanpaq. Churikiman atita qunqanki. Tukuy runasta kamachinanpaq. Wiñay kawsaytata paykunaman qunanpaq. Pikunatachus payman qurqanki chaykunaman. Kaymin chay wiñay kawsayqa. Qank ata cheqa Diosta reqsisunanku kachamusqayki Jesucristopis. Nuqaqa paykunarayku mañakuni. Mana kay pachamanta runasraykuchu mañakuni. Mana chayqa qan quwarqanki chaykunaraykulla. Paykunaqa qampata kanku. Tukuy nuqaqta kaqtaq qampata kaqtaq nuqaqta. Paykunanaqtataq nuqa hatunchasqa kani. Nuqa manaña kay pachapichu kasaq. Paykunaqa kay pachapi qhipakunqanku. Nuqataqri qanwan hampusaq santu kaq tatay. Nuqapi kriyiqkunata sutiykipi waqaychay. Paykunaqa sunqulla kanankupaq qanwan nuqawan uqlla kanchik ahinata. Munasqa wawqi, munasqa panay, Jesucristopi kriyiqkunaqa cuerpo hinalla kancha. Kunantaqri nuqanchikmi kallpakunanchik tiyan. Chayman hina kawsananchikpaq. Hermana Inocencia, listuña chukanki o versículo ta yachakunapa. Ari hermano Benigno, listuña kani yachakunapa. Kuna yacharikusunchaq kay Evangelio San Juan chunka qanchisniot aqapi chunka uqniuq chiklaypi. Nuqa manaña kay pachapichu kasaq. Paykunaqa kay pachapi qhipakunqanku. Nuqataqri qanman hampusaq. Santu kaq tatay nuqapi kriyiqkunata sutiykipi waqaychay. Paykuna sunqulla kanankupaq. Qanwan nuqawan sunqulla kanchik hinata. Nuqañata kuna yacharikusari. Nuqa manaña kay pachapichu kasaq. Paykunaqa kay pachapi qhipakunqanku. Nuqataqri qanman hampusaq santu kaq tatay nuqapi kriyiqkunata sutiykipi waqaychay. Paykuna sunqulla kanankupaq. Qanwan nuqawan sunqulla kanchik ahinata. Kunan tiempo Dios te ayupaychanachi, hermano Benigno. Ari hermana Inocencia, Dios ta yupaychanache. Kunan yupaycharisunchaq kay q'umir iminariumanta iskay pachaq isqunchunqa yupayniyuqta. Tukunin cerlang kaptin cek mai kursi kangman Langkas kancet Dios lapak Tukunin cerlang kaptin cek mai kursi kangman Langkas kancet Dios lapak Tukunin cerlang kaptin cek mai kursi kangman Munasqa wawqi, munasqa panay, anchata kusikuyku kay programa yarisqaykimanta. Aya kay kiki horasta kutirimos pakayasqaykuta. Kay programawan Dios manta. uyarikuna.